ikaze ku makuru arambuye kuri uyu munsi. Perezida Félix Tshisekedi yitabiriye inama mpuzamahanga ya Davos muri 2026. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Félix Tshisekedi ari mu bayobozi batumiwe mu nama ya 56 ngarukamwaka y'urwego mpuzamahanga rw'ubukungu World Economic Forum izwi nka WEF ibera i Davos mu Busuwisi kuva ku itariki 19 kugeza ku wa 23 Mutarama 2026. Ikaba ifite insanganyamatsiko igira umwaka w'ikiganiro n'ubwumvikane, icyo bita a spirit of dialogue. Iyi nama ihuza abantu barenga 3,000 baturutse mu bihugu birenga 130 barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma barenga hafi 60 baganira ku bibazo bikomeye byugarije isi muri iki gihe, birimo politike mpuzamahanga, iterambere n'ikoranabuhanga n'ihindagurika ry'ikirere. Mu byo Kinshasa igaragaza i Davos ni ukwerekana RDC nk'igihugu gitanga ibisubizo ku bibazo byugarije Afurika n'isi muri rusange. Leta ya Congo ishingira kuri izi mbaraga zikomeye, ububasha bukomeye mu kubungabunga ikirere bitewe n'amashyamba manini ya basini ya Congo n'ubutaka bwihariye, ndetse n'uruhare rukomeye mu mihindagurikire y'ingufu z'isi kubera amabuye y'agaciro akenewe cyane. Leta ya Congo kandi ikomeza kugaragaza uruhare rukomeye mu mpinduka z'ingufu z'isi kubera amabuye y'agaciro akenewe cyane nka kaburute, silver, atiyamu, zahabu n'ubushobozi buhambaye mu gutunganya amashanyarazi akomoka ku mazi. Kandi leta ya Congo ikomeza kugendera ku nkingi z'abaturage b'urubyiruko rwinshi kandi rufite imbaraga, kuko abarenga 70 by'abaturage ari urubyiruko rufite ubushobozi bwo kwinjira mu nganda z'ejo hazaza zirimo ubwenge bw'ubukorano AI n'ikoranabuhanga rigezweho. Binyuze muri uru rugendo, ubuyobozi bwa Congo burashaka gushyiraho ubufatanye buhesha inyungu impande zo, bubaha inyungu z'igihugu ndetse no gushyigikira amahoro arambye kandi agaragara mu karere, mu gihe mu burasirazuba bwa Congo bugikomeje kugaragaramo umutekano muke n'ibibazo by'intambara, nubwo hakomeje inzira z'ibiganiro bya diplomasi. Inama ya Davos ya 2026 iraha Perezida Tshisekedi umwanya wihariye wo kugaragaza uko umutungo, kamere n'imibare y'abaturage ba RDC byahinduka nk'inkingi ishobora guteza imbere igihugu mu bufatanye ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga n'iterambere rirambye. Umvaga ni Damour in M23 News. Ngaho kora subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.